Silenzju assolut mill-Gvern Laburista. Wara aktar fatti żvelati dwar l-akbar frodi u l-akbar ħadma li sofra il-poplu Malti wawċi mill-indipendenza l-hawn, il-Prim Ministru Robert Abela u qpija tal-Kabinett tal-Ministri baqgħu ma lisnux kelma waħda. Kien it-tnejn wara nofsinhar meta l-Journal Times of Malta żvela aktar fatti xokkanti fejn sar magħruf li Stewart Healthcare kienu iffirmaw ftehim biex il-kumpanija Accutor tirċievi 30% tad-dividends tal-istess Stewart Malta, ċoe mill-profitti li kienet tagħmel il-kumpanija f'pajjiżna. F'dawn ir-rapporti ġie allegati li l-id moħbija ta' Accutor kien xawkat għali, l-istess id moħbija li kien hemm ma' Vitals Global Healthcare l-istess għali illi preżentament jinsab akkużat b'organizzazzjoni kriminali flimkien ma' Wassaj Batti u l-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Ċisvelat ukoll li Stewart Healthcare bejn-2018 u l-2020 kienu għaddew aktar minn 7 miljun euro f'pagamenti lill-Accutor f'konsulenzi politiċi, spejjeż tal-ġets u lobbying. Din hija l-istess kumpanija li ftit ta' xhur wara r-riżenja minn Prim Ministru Joseph Muscat irċieva minn għandha 60,000 euro imqasmin fuq 4 pagamenti. U minkejja din il-ħadma segreta kollha, il-Gvern għadu fommu sieket bil-Prim Ministru Robert Abela surrealment ma jħossx il-ħtieġa li jiddisassoċja ruħu pubblikament minkejja li kien jifforma parti minn partitu Gvern li allegatament tiffaċilita din il-ħadma minn flus il-poplu. Diversi persuni qed jappellaw lil Abela biex għal darba irabbi kuraġġ u jagħmel dak li huwa ġust u jieħu passi politikament meħtieġa biex minn żbalja jerfa' ir-responsabbiltà ta' emilu. Madankollu sissa Gvern immexxi minn Robert Abela mexa biss bis-silenzju u U-turns kontinwi. B'kuntrast, il-Partit Nazzjonalista għadu qed jissielet fil-qrati sabiex il-poplu jieħu lura l-400 miljun euro il-insterqu minn dan id-deal fraudolenti.